Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Dua Kalimah Syahadah bersama Ustazah Azlin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Mari sama-sama kita ulang sebanyak 2 kali. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Sekian, terima kasih.